ajaye kare kida ayalama kotoma asumbananu enumu ngora high school epuchitilo aropere esisiaka kede esiana kinak lua potu imedautu ainana kineta anu isirigini kede iperito. Bishop Michael Okui Esakhan nisa abalebe emote deke ikilioko angor kede idwe kere lu isomaete iboro lu litelelete nyesi. Komenan Arimaar nesi apetatai na edijane tunganan kede deke na ara tunganan ejeni jit iboro lo jator ngesi kere mam do pede ina kitigezi ina kitakia kwa mamela ina kitakia kwa naki mamela ina kitakia kwa naito kere de kuna ina ngora school abuai mal puiso bero ichie kwa de pokasa pokat apeki di dwa kiri apeki di dwa mongi oje mam malaite jakaite deke konye ne balabe kwa ije untoriso eka ayu ne kanisa ay male deke e kapelano loka choa na geuna kai jen na geuna kangi boreke Apolone sobero Elifas opolot ewalo yesi esumunit aswamu no epedori kere kanu ay tutubu sisiak. The theme for this year is effectively managing crossovers for better performance. Crossing over is not something easy, but when we manage it effectively, then we shall achieve the results. Last year, our theme was casting your nets into deeper water for better performance. We accepted and we got these results. First of all, to thank you for all the good things you've done for the performance and to encourage you. Please, when you are at school, you are here to study, you are here to learn. Ask if you are not sure of anything. There are people who are more informed. They should be able to give you the guidance. Biboresisha ngotongo someralo ena kido kesi soma eteke da gogun ne saropio na imwalimu itutubuji kondwe otomo masim Arimaar ara otomo o history tutubuji kondwe irwanao e division ya dumuko kwa ra division 1 da irwana ke dwelo poti boy kinos esomero bobolo itopolo takiro na isho mateso. Andrew Obuin esiana kinanilo epolokit eriongete kalu subjecta na economics luapotu imedautu isirigini millionini kan nyesi eyalama do motu bonde to sit ready puno dos es to si bis to nana pelota do mun isirigini do million kan na department alama do mon noi na rai ka sapakera ka soma ka kelo ja department alama disi muto la soma temba neto sauria kaka esiana kina kada lu emeda untosi ikeche dwe so ana kinera ka vijana chalanta ka wadi mwalimu yalama ngono ya parana lolo nikako kasoma joka ituo jiso muta burato munadi siniapo malaika katedeki ananda rangesite na yera ni saitu kufunga yalama ne polo no bakwejo kedeke akukesa tumando tomora high school koleti irizasi malachu no siniapo lolo adunga aparisi munga yataki mashimani ngare kedago bonkere Kanwa TV East Tolbat Edaiti osomera longora high school Kongora district.